Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Alafu pia atakuwa anaingia mitamboni. Karibu sana se studio mwanchumu lino moteliano se sore bono mambia tusangamo asumurubuliga umanyenga ine lero bobo atinga nene ekurunga complementary feeding yani ukorenda no okorageli umwana yo nere babiro bakurigeli mono na ayo manyengo mwibuli karanso ikekegaba ayo sidigo ali amaya asure. Karibu sana se studio tuchakengo kura sumu katekiste tukwa ningo bono mambia iningo mwakire mwensi abaligereti na abategererete nche kurukwa Catechist Walter Osumo kurwa Kebirigo Parish ase esente kurukunga Immaculate Heart Nyamatimbo. Asante sana Catechist kurushia sabo chenye Nyamatimbo bono mambia. Karibu sana Mose, karibu ya studio. Nabondaga ninga ili ugire uli aberense ekwana ngene Mike yuga na lili ugire lira bebuya eligera abantu bakoyigubuya. Karibu sana bwana Sembio. Anjiti gango ni abatagelele asema mbia wana se wabeta usi yonsi na insiko ya usi Borabu sub county ni Nyamira county. Asante sana Sekretari okuligeria mangana yo kuragira ayonsi nwale mega igakura se county Nyamira Daudi Mose imambi yabona ya bono asumurubli ekoro motegali karangamo karango bale baiga hal hajirango chale bada ne kigima imambi yabon ekatukonera complementary feeding nganti munye gitali otomanyinga engane yiga nkika botukwanira ekaratukwana complementary feeding etutagete tomende ndagera kuetane mabera ali ako kakogonga session tu abate ya last tu alokwanira yoro ya breastfeeding wono tuikira sto etane breastfeeding ono commentas breastfeeding mabera lengi na tamu isaini asichinga kiechi no komente ndagire ndabantu bandi bagutumeka ya kawaida kusudi singe njama mabera alwana aikira hadari ku provider all nutrients chikane iri aso mwana wana ngomenta tole ndagire yende yabantu bandi bagutumeka na kitu nga complementary feeding. Complementary mean no commenta asa mabera lyangina. Yes igo no komwa endagira iguru etane tie mabera alia. That's very correct. Usigo itadi ya mabere iko kabisa okuno kukurageli kuru complementary. Correct. Bono egatukunya kugendera mu nchimo tegerali bono omogeni na daktari na kutumanya mangana iguru kurageli ku mwana iguru yendagira chiriga gwenta kwegwa egwetani ya mabere umwana igabono daktari umwana ubotokwanera no ruliyo emyaka erenga ono mwana ikiremeti yenye 5 omo miti yenye 6 exactly 6 months at 6 months not after 6 months ina challenge ya mtu wate mostly abande bago chaka after miti yenye ya elide tuaye baraya bere sabo already lakini to chaka 6 months asama tuko baraka ba 180 180 days exactly kora nyoru kabisa buya bano chake mambi yae at 181 days lakini exactly at 180 days limonda wende chaka ko mwana ndagera ende komenta na maberangina Catechist kale megaiga bibiri yangu kwa nireri gorobole ndu mwana oiga oikire myaka 5 mo amabere na gwenta kwa yegu na nda ementu ndagire ndebono itende mabere nki bibiri ko concept nkieke igato kuligelia Catechist. Karibu sana Pia mano umorali itangani to kuligelia ekarato goteba kindagera chikomento igoro yokogonka omwana gagenderete gukina nekera agendete gukina natagete chinguru ekera chinguru echigendete komenta epipiria goteba na echindagera chinde chimentu buna echi chokoro mogondo tobwate chindagera buna chingeni tobwate chindagera buna echi chibando chibando na egento tokoroka muna ema chero yo na nengano ebintu ebi ekara tokubisoma buna bone ekara wasoma kitabu kya Ezekiel inye kianda
egoteba n'abantu banyare chindagera echi chinyare kobakonya ase ogokina n'omwana oyo ekero abeire emetienyi aikire emetienyi eye igoro itano nomo bono nagwenere tamentu endagera ekogera amabere ang'inuka tari komoisanikia nagwenete anakonyora chinguru chinde akine ekero agokina natagete endagera nere ekogera akine n'omwana oyo ekero agokina boronge nabo okonyora ng'a nonye na obongo bwaye bwabeire buya omobere oyo obeire buya eria anyare kotwara chinguru chiogokendera gokina na echi challenge chiakonyora chingaki echi nacho okonyora oko omwana kachakire kwagura bono katagete konyora chindagera chikomokonya ase ogokina iga epipiria ngokwana naende noe ekero ogosoma Genesis chapter 1 verse 29 nere egoteba n'abana n'abantu baegu chindagera chiri chikobakonya ase ogokina gekora Nyasaye ekero atongete ebinto ebi atongete agateba tonyore chindagera echi chitokonya ase okoba moyo naende togendera gochitumeka nero otongete ebinto ebi iga ebinto ebi bionsi na ebia Nyasaye nagabatoire nabino nintu togokonya abana aba baitu buna abaibori igo korengana na Biblia kole nubutungi bwa Nyasaye chindagera nchenjere ko igwa kitungu kindi gyonsi kya mwanya bantu chindagera nchancheire naende Nyasaye otongete chindagera echi naende agatuchia tuchikorere ememo nagwetania ayo nabangi nabana barumba gwenete banyore turuchi nere nkogonkiara omwana nere nagwenete anyore chindagera echi arie chimokonya amabere aya anyare gotoka Alright, asante sana yakurunga kategist Walter Osumo kurugari nyamatimbo county Nyamiro mwencho motegera libono mambia ekerwa kunyo kurigeri goro yobole ndibu mwana na muno ikiromiti 5 mo na muno lero bakuririndagira kichi akwewa wetania mabere umwana obono yikire 6 months na want to comment chindagira chinde bono chindagira abere akwewa guru 0 to 6 na maberuka omwateba gakurumambi bono lendo ikire 6 months ngaibona ago chinkia kwewa mabere aigiro mwali meto ikira 6 months ngondo chinga no enomo abaibuli bande basore kutigi umwana wa mabere bono inkibono anyembara amutigire telichi kwa boyo mutigi bono chindagira nchira comment daktari indi egenteke gwante guchaka bono ndi ukuragira ukonda ko introduce buya kabisa risoko be through example nga ro igomongino chakire ndera guchaka ko umwana ndagira oh yes litukolia lero temine tinga gotia ko mogonki lero na lieka 6 months yes tadanga tukonelia oyo akomo endagera marakabera ase litukolia lero endagera ara moya ase litukolia lero totebe nerungoli nerungoli soke asingenje gusia nerungoli togutumika ase obonge na beko bendagera gochaka tukolia lero lakini akabe bichiko bibere gose bitatu ase litukelilia lero marakabere okay tebo chakire lero sambi chamambia amwe bichiko bibere bitatu bona mambia lakini akara mogongiri amabera gotangana litangani talie abangi nambara abasakona le ngenjo getenga singenjo mondo lero na tebirugo mo endagera igongora mo endagera takoraki tachiko gonga mono era magosa igo tugo chakira lero mwana yagera agongira litangani akuro kogonga amanya ko bichiko bibere bitatu andamanya kogonga mara 8 asiri tukolia lero baka chinsa chia baka kuikera maraga bagose ke in this 24 hours igabona amwe rongolie bichiko bibere bitatu bona mambia ko ikamaraga bama bibere bitatu lakini amagongi mara 8 endagire ndera be introduce nye ngoli teyo na beko balito okay gosebiasi lakini vi ponda pondwe vive mna musio mosoli vitaligo iteka kurwa sege chiko lidio kota kurwa sege chiko igano Kenya gali igambiri go iteka bwango tali uno mosoli ra chiko nyakali go nyorogora kike uitekire era bit thick lakini te basa koba solid asemeti nyelia at 6 months exactly toko enda moti enyo saba uchio yo 8 ono ngomenta tole kewango turu ase bichiko bibere bitatu asiri tuko tu nuso ga kombe na ara ewe mara kabera asiri tuko na anda gonge mara 8 lakini ndate ko insistinga ko gonge ko gotangana before I went ndagera because endatera nara endagera yengeni lokona ko inalinga korate mange yore une korakieka une ko koira after gongira litangani to kurua butoga endeme tienyo kianda pako yo 11 one ndagereria komenta kurua enuso ya kombe ebe 3/4 ya kombe nerebe mara gatata asiri tuko okogonga bona gokokea
koke kome mara 6 endagera mara gatatu so muno kona koke yo ko mune endagera na komenta okonga gokwira nanse tali linga gotigumara limorioka tokorwo metienyi 12 mpaka 24 bone endagera lyabere gekombe kemo tali gechiko kusitali enusu gekombe yabere gekombe kemo andona gatia na oramente snack yemo omwenda gili mara gatatu asirituko akogonga bano gwakaire baka mara gatatu asirituko koru mara 6 twaja giti mara 8 twaja mara 6 bona yikiri mara gatatu lakini ndaga roja agarra kieke ya mentri so na beko na ko balance go baka ya chakara kieke ya chago mwana cha konarago kutumika ndagirelia ye family ndenda to kutumika umutienyi uri twata 36 months twata bero ngolioka gose ritoka gose biasi bipokole bipondire lakini togusuka gucho mutienyo oyo osaba gucho yo nane bona boto komenta chindagira chindoro singinjo at 6 months ndatera nara ko hol chindagira chinyinge bona toko introduce singinjo each carbohydrates especially erongoli gose biasi digestion ya bateli nkongumono une ichindagire ichinde lakini toko anda 7 to 8 paka 24 one variety ichindagire kole keke chichi oyo chiraga taliri tukoli ligwata uli tangane wana ke umane ndaga nalio introduce everything igira muchanganya andi toko manye kikiale to muchando singe kiliya ko to muchando igunu mwana chaka kwa gwendagira litukulia chaka umwibuli kabe careful endagira nera go chakira talikire ndagira very careful in fact we even advocate for montato some kind of diary asako likansenga lero namwa ndagira getero nero ngoli namwa ngoli temo minute ose temorogeti ose temo saidi so what do I do amwire bia mambia alete ndagira tofauti for example biasi na biro bya mwali tukolire bichi bire bitatu asiri tukolire na arale ngambi mu minute mbimorogeti ose mbimo saidi so ona go tik keliga kolete muchando egekuira ni gekunako uko gesukuma kujimotu asinini so that kiana go kiacha kwa no mutienyo sababu iko tali go getika pira kinyako nyagukira guchibusyo uko nako gatemanga ki ande mbuye gekoira so nali yako manye ebi ko moira buya ne bitego moira buya aliye obugi mubora asaka yandarenjere ndonke wachibulire mbonyono gotonyora sembe kurugetembe television live na bugetembe FM 2.7 boyo trasenso muri mtandao Facebook asigetembe FM na bugutu bwatia bene kegma soko liko ujumbe asokoto bwati kurwa iminsengima andonse soro mwanchumuli libono mambia na mwategerali abageni bara studio ngukwenda world osomo mwaka Mose Nyangaresi Daudi uyubagenda kurigilia mangana yubuli ndibu mwana na mono chindagira kwaiwa ekirago chaka kwaiwa chindagira mwana uyigabono uyikirmete insita kusitano nomo nkike ndagira kichiga kwaiwa na ndina siki chindagira chichiri chingi ya sale ere chiga kichiga bono mambia katukina kurigira omanyite nabira nyalikane abandi mbamanya abayibuli mbaro ru muibuli omunyagita omukatikista osomo ingane iga omunyagita algo cheko nyubeka chingura kinga tobekebya abayibuli mbaroro kirago chaka ko mwana ndagira tamanyiti ndi umwana gwe tukugendagira era bado mwana ago itali okayiko nabara moerero limo mambia tike ebintu imwabiro lino ino barasika nisagali konyero mwana gusara moke omubuli bugiri gusindagira sino bokimo letro pakikanisa no mwana kantikuragiri libakali ne kanisa ndili okonya bayibuli nabai libakali to bune kanisa igotogenda kona kubaorokereria bamanyenga omwana igakwa egwendagira etari guchikumumina endagira ere engororo komereka muno munyagitari ateba endagira etari kuiteka etari maji na hende endagira etari enkongu na hende mwana akwa egwendagira tari kwa egwendagira lioka omwana akwa egwendagira in intervals yani ebikebika number 2 ngo somitura abayibuli muna mwana tari kobetereri gwendagira omwana agakwa egwendagira alie kegera abayibuli baito abakoro balia ba mama chemiaka yane yachirange 50 igotware kwa egukero lakini bono lero kero tiyo igo basa goito omwana so abayibuli bagote bana endagira kwake
muno mwana akona gukina mune ndagera ekona comment ne chindagera chekaro che mwana akoegwa aegu chindagera chire chindonge chirosiri burunge ekara chindagera chirosiri burunge na ndaegu chindagera chire balanced ta omwana endo ngoliyoka kuruma mpaka marogoba onyoro mwana okorire ndagenda ndeke bali iga komwa chindagera chinke na chindagera chire balanced unabona nkong na gwena to mwana aegu amagena ta koegurige na ligima aegu gwake na gwena ta aegu chindagera mune miongo muongo akapisiga akapondwa kaba oegwa muna tuwa monye gitali atebire chindagere chichi kona gukiri uno mwana kona gukina cyana gukina eke wangu naende abayibuli baitongo ngo baade ba story mune kanisa baro sino ene biticha mbana kugura chindagera boire ke kwerekera kona kugura ndagere tumaite na kiaruete none chingeni bano igakara to kurigera chingeni chinyinge abantu abanga bagusiara amariogo bone karo korete chingeni chiri karo kende go mosori toko omwana kwamana konyoranga amariogo narasi areretu atararuo kwanyora amariogo ali affectire bakabana no ni tu abantu abanene ngo tu affectire so nko bavundisa tole chindagera chiri chirosiri barose ti abanyene so that nalio muntu okomanya exactly na kyokora abayibuli baite karato kaendete ko babundisa ntungo batebitone chindagere chekaro abana bako guna bona ko mwana chinswe ngokinikire obongo ngokinikire omubere omwana onyora chinguru nturi ko abana mbaba sako gwendagere ya marioka so tatinga ngoko mwana igotete ya tali okoigota ondagere nerengia nero siribuja nko egware seke wango kegwenerete tobasa ko mwana lioka omwana oyo amaye konyora endageria ya teacher ni mwana utai konyana na kolengereri tai konyana no koyana so nko bundesa tura baba Kristo baito ase chikanisa cheito ase chumuye cheito na ndonse stoko baumera inomo eliogria yomo katikista uta osumo ankwane kinga li ibaga li kanisa ndiro ransu kulinda umwana wetira sobo sembi bwichi kanisa na abaraibe kanisa kuchisa aba na inchi ababwata ni bechi kanisa ekarukira na sedaktari bono mambia andake bono umwana yo chakire chindagire chiga andaka toyire kwaga chenga indagire kich what types of food to give inchiri chichi katoko umwana yo bono ndetenda iraniria ke kyomukatikista kwana unatika kote bakarega miaka ya kare na tini mokoro mona ragire kare yago nero yes ate vengo muntu bwate miaka de sarasini na gento no bene era ngabwate kare nero onde no uri bwa 20 kare ya nero very nice nginyole tenge tu akairwe erongoli ne kebuyu ose ati gusika wirongoli ne kebuyu no ne nyombe sa jinde siekire tuamanya ko itero ngoli the whole day baka kaso mu ibuli acha gochera koreki amugushya ate mugwe chegeri acha korosi ndeke ngao so etete we distance korwa se etabiyo kere yale kutigirun sajindo mwana lyo manene ona ko aba bakeri tukoligi iyi alenge taliboronge unata abange nalituga development amariro na kwashako akonyora monde endaga ichirecha wabuga ngomondo yo gare buya lakini etakoroteki yarenga makosa manene sana ya kabere ndengirenerie force feeding kero ikuru force feeding abenge buno kubekerwe bunduka on your heading akakora kieke akuragire yera makosa manene mono bono tigangiche series walu kwa bolinga ndagera kiechi chindagerechi igonta eden tuchibeke into groups kero to kuwa na food groups eko rahisi kweta ni to kuwa na balanced diet because elieta balanced diet as much as it makes sense to most people lakini ndila a bit misleading and by misleading I want us to make consider go an example enkobori buyanga ndagera kieli bwanje tebula tebenga ngutura to enda lunch ndagera kiuraga nito terakense kabisa ora ali bakosa so kuunga nda yagokira kabisa ebekira umuntu nkubwati arabangimba bari banchitubo kima ande bari ko agende gali anyore no emuchere ebintu birukira umuntu akoli ono ndeturu ya typical example nga going for lunch opikie for example apikiro bokima anyole chinsaga neli nagune cabbage nero opikie kama for example apikiri chinsaga tumanya kanyora kujimoino na ngokere no matumba kabisa nensunero pikia kama
anabogora mnyekora kanso mnyokenso singijiteli kutoka so bwana no yes ndagire iyo onyoru nyina avocado nero litunda liororo ndiro andi chorekemo avocado mbiyagala wajora avocado wana assume lunch onyore ndagire iga tostua agira bosonga okogenda nyama maragoba nando nyor the same food onyore nsu noere bokimo nobole chinsaga nonchire na avocado noere na bokoli of course nandi mambi uko chikoboka ngalera nkogenda ande getembe nando onyore ande bintu biri bya maragoba no bikuganyite the same food ande go chiko ja itemeremo nduwe yaga dina ando togenda lunch ando nyona bikaro ngagioro choko cha korengere onegin teke mokoli you will start thinking ingensu na ili too much mwara kaleta nonye ngento kende avocado nimekula tangu jana can I have something different so that is why a balanced diet little bit inadequate oh yes because they are toroki variety oh yes want to talk about variety because food groups mbuya to be mentioning a food group indagira kiko toka in which food group a food group number 1 ekoro ku grains roots tubers and plantains aseke songo grains ni nduna chibando oboli no oboli chinyeke good chinyeke one grains ni chinyeke kwa gewegire we I could wishing and some examples in everywhere na litora be rice toko na nigira ta be rice iko to chinyeke chibando wabeko oboli ando beke ngano amaemba no ale ebya bere bintu binetayo koko enda roots and tubers na botoko beka roots mbiri biko genda kujinsa mara bwani no ale mihogo carrot bado byabeire bintu birengoro jiri benge byabere saba akiri byabere 8 kere info mbayo byalenge ma plantain na matoka itatu but which is all everywhere ni kusi so in a group kemo so umuntu ogolio mochere ne umuntu orosri mwana mochere ne litoke bado tarasuka kurwase group lintangani the same as yo korosi moche bokima and umkuliro bero ngolingora ngora ngolinsa china which is not okay ondora rosri litoke ne biasi bado tarasuka kurwe group namba yemo akero montara agire kurwe group yeto ko makiemo so igo yolie se biasi no moche bado igo no hali litoke ne rungoli koseli marabuoni ne rungoli etoko mo makiemo no nyoli nda yichora the group namba yire ko legumes and nuts chinchu no chire chingende no chire chindengo no chire ne chimbisi na jinga chire seitamo no njahe chikale bo iko yale lakini nchira kego so umuntu ogoli na yare binde byonsi ipi tomo makiemo aseli tukelio tokana number 3 eko ku dairy products dairy asa mabere mugusina barasa daily but we mean dairy mabere mabere abena ya ngombe abena ya mbuli bana mabere abega rodanigwa aben fresh yale bado na mabere abena yogurt bado ni maziwa so gakonyora nale group eyi tomo makiemo ine group number 3 group ya kane asa abana bado tole ekor ku fresh foods fresh ni ndo nyama ensu noere ngoko noere ebe ne matumbo na altos animal organs no biko bera wamo nero konyora ngonyorere guru abu nerto moe 1 mark group number 5 na magena imejisimamia kando yenyewe abana ye ngoko abana ye mbata abana ye kweli sinji ara kitanga kiende go these days just lenda wapi tena but hiyo pia ni group of its own that's group number 5 number 6 yeko ko vitamin A rich fruits and vegetables vitamin A na yego litokora mwana vitamin A and then badimba tutale go ikera nyamba ko nyora nandi chinyini chiko sema tunda yabwate kwende hiyo bado iko na shida examples nechi carrot jimanyire ko rukale miongo togo cha tinye example ne bingi sidume ama popos no jirene chi tuaveka na nama ripe mangoes no ale popos no jire melon no ere carrots pumpkin no nyene
ama marabu adi nara orange fleshed talia ya ita marabu nara kora toka kuchi western side of the country but mbego ya kiro koje seto ga group ende ya saba koro ku other fruits and vegetables one jonsi bichinda to maeta kuru avocado kurua mapera and the likes no biko toka gabo group yo mo na maverangina it's also a food group koma jikuye buchinsa jinyinge lakini it's a food group wana kati ya 8 aseri tuko muntu gutuma kachi group goso mwatado mwana yo gutuma kachi group 4 it means ameko sawa na benge buno mwana akonyora squeeze akonyora 50% asa ine C+ form 4 yo etere tajeje university so igona semero ituko ikatule ndinga tonyole credit gete kigira to yire you need to balance it somewhere because I'm sure abana tora 20 mwana isa konyora magi 40 you could be worried you see the same way if we don't score it okay ase ndagere iyi abana also problems are likely to occur. Alright, wano mwanchimulilinga obasebyo bya sana CRS Catholic Relief Service nero ekombe kiagerira abigaba irika gase studio mwenye gitari da akurukunga Mose no aramuna intuka iga Daudi Mose na boigo amuno mukatekesta akurukunga nderenga Walter Osumo bona mambia ekero mwanchoma tutu kusangama wali mwoso galindo chikero akurunga Romji akuruchisa mochiriche Eastern Continent ni kondane Loud and Clear David Mogaka akuruchisa mochia baba dogo Nairobi wanyarago tenga Museruge sukuruchisa mochina Kuru City agotenga Dennis Obaga akuruchisa mochirichi ya Nyaisa Manga Kitutu Masaba constituency gendera gusangana itugaliso mutano boto dikira uchumbe gusukutu bwate live bende kigma genda galiga tembe FM 2.7 live as Facebook na bigo asensemeli ujumbe na boto dikira ujumbe 0741583878 gabo no mambia to bwate taratibu na hiyo bigo kandiku kwa na intu baadaye ni kweli bagana huko na intu asena ba Yesu imi lakini subono nganeti ngira na se usumo mukati kista kwa ngana ya boiga alafu mwelibaga tulete Alhaji Hussein kurase ekobekeriga subo kemnera tumanyinga ine imani ya amangana yuko lendo mwana ngakire anamoro korese dini ya Islam bono mambia karibu sana bwana Osumo ingana yo bosigeto ucheso mu ibulere dia bono mambia enchenda sigete nga abantu baito asebaika twenspito bwatera nasinge choko abana chindagara chibwenerete kogera abana ba karatogoteba miake ye yagenkyo naliyo abana baba kuigura amongabo bakuigura chinchera chiabo ikurunga window opening na ende naliyo bongo bogokina abana batutabalendeti asencherere ndonge gochibosia abako bugima bwabo bogosaleka nale gosegeta abaibuli mono tonyare kwa abana baito chindagera chiri twero sereti chiri chirenka of course echinde tokogora nchiro lakini turero siri cheito nali turanyare gukina gwetani yonsi tulende chifamily chita abana batakartu abalendire buya guchibosia tokoba abantu toguswete na egento kendi yakabinara gusabankelinga andonsi story tikatunyara mafundisho nto karato koleta mafundisho munaya karato konyara mafundisho munaya agotokonya twarambure birengere bitu na ende twakonyana ilige sakugitu kino mugusito genderere rero ngana yana yo mweli rero tukabugate ento yokurukunga Holy Thursday se abasasuruti babwate emisa cyogusibigwa magoro ande bakwerekire cyabo cyobasasiroti sonkoganeria abantu bonsi itukereri cyerigia na ende tubwaterana se ngaki ya Easter 20 tusabenya saa tokonya akaratogendera tokona gusikyo bugima guchibosio biyamano muralia na bonsi abantegererete nyasa balendi. Alright, wono mwanchubulilo motegereri tokumya kumotumokomo sini ga ange enusu deka tulete Alhaji Hussein na bagandra gusangagaiga ne ratu ibirengeli bya yakura samaliende iguru bulindu bu mwana bwe 500 nomo karibu sana tobesu kusuka chale ene tuani ya gatembe yongono 2.7 na gatembe television. Iye munebire nikutanisha no nebire ikionga ayo mworo karuge tanda bana marenja uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Gima kero bikonyo kwa babire ebion subono mambia. Good morning. Kero na gote binga kore tande giga kurunga hale haji Usaina kurose kama kiliga subu kama nere ala faratu manyinga na liabuatasi ubule ndubu mwana. Ujambo ndugu, karibu sana ndugu Usaina. Siku nyingi sana ujambo, karibu sana bwana. Asante sana bwana. Bari asubuhi bwana. Salama sana. Nashukuru kwamba una ubweri wa afya. Alhamdulillah, tunashukuru. Tunashukuru kwamba maisha ya Mwenyezi Mungu anazidi kutulinda. Shukrani sana. Naam. Bila shaka labda kwa msikilizaji na mtazamaji ambaye labda pengine amekuona kwa mara ya kwanza, anashangaa Alhaji Hussein nani ndugu, kitambulishe ndugu yangu. Ni mwenye katibu wa SUPKEM, Supreme Council of Kenya Muslims, katika eneo hili letu la Kisii Nyamira, na nashughulika na masuala ya uimamu katika misikiti. Ndio. Ni katibu wa SUPKEM. Unajua Alhaji Hussein ni jirani yangu. Sasa mimi ninapozungumza naye ni ndugu yangu huyo. Okay. Karibu sana katika mitambo ya Getembe Television na Getembe Radio. Leo hii nimesikia daktari na catechist tukizungumzia masuala ya ulinzi na aswa katika mambo ya kulinda ama kupatia mtoto ambaye kuna miezi 6 chakula mbali na kumnyonyesha. Ndio. Sasa hii lishe ya miezi 6 inafaa kuwa namna gani kulingana na imani ya dini ya Kiislamu? Kusema ukweli, malisho kama Waswahili wanasema, kuzaa si kazi. Naam. Kazi ni kulea mwana. Naam. Malezi sasa ni lishe bora. Hata mengine yatakuja baadaye. Mavazi, manyumba na nini, lakini kitu muhimu ambayo inatangulia kwanza ni lishe. Na hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameangazia katika kitabu chake. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila moja ni mchungaji. Na kila moja ataenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kuhusu yale aliyopewa kuchunga. Mke wako umepewa amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Umchunge, yeye ni amana. Na watoto vile vile ni amana. Utaulizwa kama ni zawadi. Ni vipi uliwalea na ni vipi uliwachunga. Sasa leo tukizungumzia mara kwanza tulikuwa tunazungumzia kuhusu kwa mfano mimba, malezi ya mimba. Ilikuwa lazima baba ama mwanayehusika ahakikishe kwamba huyu mama amekula vizuri, ndio ile malezi yule mtoto akue vizuri katika tumbo. Na baada ya kuzaliwa Mwenyezi Mungu anaonyesha ukubwa wake. Saa hiyo tayari maziwa iko ndani ya tumbo, ndani ya titi la mama. Hiyo inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu amechagua lishe ndio kitu muhimu. Huyu mtoto pale hata yeye utamuona anaanza kutafuta. Hata si mtu anamwambia. Hakuna mtu anamueleza. Hiyo ni Mungu anamfundisha, hapa kuna chakula yako. Kuna chakula hapa. Sasa ndio tulikuwa tumezungumzia exclusive breastfeeding kwa miezi 6, kwa sababu Mwenyezi Mungu tena amesema katika Qur'an, tulianzia hapo mbeleni, kwamba mzazi alishe mtoto, anyonyeshe mtoto kwa miaka 2. Hiyo isipunguke hiyo. Hiyo ni guarantee. Sasa hapo baada ya miezi 6 sasa ndio tunazungumzia chakula ambayo tunaenda supplementary feeding. Hiyo supplementary feeding Mungu mwenyewe ameongea katika Qurani sura ya 2 aya 168. Anasema enyi watu mle
vitu vilivyo sawa, vilivyo halali katika hii dunia. Mle. Hiyo ni amri, Mungu anasema mle. Viumbe wale. Kwa sababu kiumbe bila kula haina maisha. Hakuna uhai. Na huyu mtoto hapa hawezi kujilisha. Nani kiumbe? Hawezi kutafuta. Nani anamtafutia? Ni ule mchunga wake, ambao ni baba na mama. Wote wawili wahakikishe kwamba huyu mtoto amekula vilivyo vizuri. Hapo tukizungumzia vilivyo vizuri, chakula ambayo mtoto anatakikana kula ni ile ambayo haina madhara kwa mwili wake. Sio kilevi. Unajua kuna wengine wanalisha watoto si madawa madawa ya kulevya, alafu mishoe mtoto alale waende starehe zao. Hiyo ni makosa. Sasa Mungu anasema vitu vilivyo halali, vilivyo mzuri, ambao itamnufaisha huyu mtoto. Na katika sura ya 7 aya 31 Mwenyezi Mungu anasema kuleni na mnywe, lakini msiharibu. Sasa hapo unapomlisha mtoto usifanye uharibifu, kama daktari ametuelekeza hapa vizuri. Chakula inatakana kidogo kidogo. Usitengeze chakula kingi ambapo mishoyo unaenda kumwaga ingine. Mungu hataki hivyo. Mungu anasema hapendi watu wenye kufanya hiyo, wanaita israfu katika lugha ya Kiarabu. Israfu ni ile kitu ambao unaharibu, unatupa extravagance. Na kuna watu wengine pia wako na njaa, lakini wewe unatupa chakula. Hiyo Mungu anakasirika, na anaweza hata kukunyima hiyo chakula. Hiyo riziki anakupatia, anaweza kukunyima. Maanisha wewe si mtunzi. Wewe sio mtunzi. Lazima uwe mwangalifu. Hata mzazi, hata baba lazima uhakikishe hakuna wastages ndani ya nyumba. Watu wanakula chakula, ipikwe kiasi ambao watu watakula wamalize. Sio ile ya kuharibu. Sasa tukizungumzia kwa mtoto vile vile, usije ukamlishe kupindukia. Mimi nimefurahia mafunzo ya daktari hapa. Amesema anapewa kidogo kidogo, kwa kiwango kidogo. Unaweza kumlisha zaidi akatapika, hiyo ni uharibifu. Usipitishe ile kiwango. Kidogo kidogo, kwa sababu tumbo bado inaendelea kukua. Mwenyezi Mungu tena katika sura ya 20 na aya 81 anasema kuleni vitu vilivyo vizuri tulivyowaruzuku katika dunia. Kwa sababu gani? Tumewapatia hiyo ili ipatikane afya kwa wanadamu. Hivyo vitu ndio maisha ya binadamu. Wanadamu bila kula huna maisha. Na akasema tena, akatoa warning kabisa, msifanye israfu, msifanye uharibifu, kwa sababu mimi nitawaadhibu wale ambao watafanya uharibifu. Asante sana. Huyo ni Alhaji Hussein ambaye ni katibu katika kile kikundi cha ama katibu katika dini ile ya Waislamu, haswa katika kundi hicho SUBCAM, yani Muslim Council, katika kaunti ya Kisii na Nyamira. Msikilizaji, akatubona kulili ya onsi okwani amangana ma yasanda daktari ngetunyabe kechinguru kaiga abantu bali bakura hagiliye kenepi, yani umungu naga nitiko mwana anyenda yechirige sani akaniti umwana hali yonse pia kule, yani anamlazimisha mpaka kule yonse. Na ndugu yetu Alhaji amesema juu ya kiasi ekerengo ndagire au frequency umunibuli yako yego ne kutitia neli liritu ati kakata kulitang'aninga eke wango kiendagira yego depend on emetienyi mwana. Yes, twatebe emetienyi at 6 months exactly ne bichiko bibere gose bitatu mara kabera asirituko handi yure lichiko. Yes, yera itamambi gose mara koba then kurwa waendro garaki aendra kogonga twamanya gateba ogo cha emetienyi 7 uchi 8 ike wango gelikemenda kabe enusu gakombe mara kabere asirituko. Twamanya gocha ogo etani emetienyi kianda baka 11 twaje twabeke 3/4 ya gakombe kibe itwani gege maji kuichora twata ya mara gatatu asirituko na anda kogonga korata kieke kogenderete. Twamanya gocha emetienyi 12 baka 24 twata ya banege kombe kemo mara gatatu asirituko. Lakini ebyonsi ibuna twata bendagero yana komenta kogonge kokona tawarikeke kwanda tako keiwa. Asante daktari ngane tigoro echinga kiasi jobu yabu mwancho mulilo yegali no motegera lina anda bametinga une nutritionist omo bisobu atu manyama ngana igakigi magasi studio Mose asinchira bene kigma nyangaresi ngane tutu manyama ngana ya aichi obo chinumboro byo oyo koeragali umwana yagwante kuikirania uli libi ntibi wateni ga bu ya kigma ngakyumu ibulu yagwante kuikirania obo chenu kwa mwana yiga. Obo chenu ni muhimu kabisa. None gisani jiriko chagere chiri mwana gutumeka. Yes. Echibwenda ko beche separate njibanye ne chiri chabandi. Njiburukana. Yes.
kerecha sibiri kwe chibe kwera kigoro chi macha nyiti toke ndoli wa advocate foliye getamba go se tawa ele okoreki oye clean ya kabere top sabu ngere kelito bana besku bagotera nga critical hand washing times yani mara kali ngomondandu kwesibya maboko nambe ya matararo sindagera karule tarara ageli umwana gajenjire diaper yo mwana ikitokweba abanta okorekieke diaper ne napkin baliwa liedalinde so ichimarakata to bagakoreki baka esaba maboko before tara mwana ndagera none mwana na bako musaba maboko singinjo bana bagire ngo kwagura balense bagochora kende gionse so hiyo ni muhimu tena sana none ndagera kaya rwasiru ifunikwe vizuri amacho mwana kwaewa ikue ni ile imechemshwa na lie binyinyi bitakoreki bitamo ikere na nibira leto kuruka no gusao ko nge utawenereti obosemi bono buyu bono mambia nutritionist secondary Nyamira bono mambia nyoranga libagali na dia CRS akurunga Catholic Relief Services amonera sistu bono mambini Alhaji Hussein yobo sembora monene asinchira bene kima nirudi kwa ndugu yetu Hussein kwa ujumla kabisa wosia wako guchesomo ibuli kwa kwenda kwa mtazamaji na msikilizaji asubuhi ni upi kuhusiana na malezi ya mtoto ambaye ni miezi 6 na kwa jumla yote ambayo tumekuwa tukizungumzia juu ya ulezi ama ulinzi na malezi ya mtoto kwa jumla kimtasari kwa muktasari lazima tujue chakula ni Mungu amepanga. Na anajua kila chakula ina faida gani katika mwili wa binadamu. Sasa katika Qur'ani chapter sura ya 16 aya 67 Mwenyezi Mungu anasema na matunda tumewapatieni nini. Kuna matunda zile ambao zilikuwa zinatumika sana kwa wale Waarabu kama tende, dates na kuna zile grapes, mzaituni na zile vitu vingine. Hizi haziko huku kwetu. Lakini huku kwetu tuna matunda ambao zinaweza zikafanya kazi kulingana na vile Mwenyezi Mungu anataka. Hizo zinatengezwa vinywaji watoto hawa wapewe pamoja na vyakula. Kwa hivyo matunda ni muhimu. Lakini sisi leo tunaona ugumu wa kununua matunda, lakini gharama ya kununua dawa ni nyingi. Kwa sababu gani? Vyakula ambavyo tunakula vyenyewe ni dawa. Matunda vyenyewe ni dawa. Tunaambiwa ukiweka hata ile tunda la tufaha ile inaitwa namna gani ile tufaha ile hii nini inakuwa nyekundu. Vyakula pamoja na usafi vile alivyo daktari, usafi ni kitu muhimu sana. Hivyo vitu vyote vinahitaji usafi. Kuweki sawa mpaka viive. Kuzingatia usafi na utarabu. Kwa sababu ile chakula ambao haijaiva vizuri itakuwa vile viini vingine havijakufa ndani. Lazima hivyo ichemke vizuri kisawa. Lakini pia madaktari wanasema kuna zingine ikichemshwa sana inamaliza ile vitamini zake. Lakini kuna vingine vinahitaji kupikwa kisawa. Namna ya kupika vile ni muhimu kwa sababu asante. Kwa hivyo upishi mzuri ni kuchunga virutubishi vilivyo ndani. Asante sana. Nafikiri kwamba kwa sababu ya muda, asante sana Alhaji Hussein. Wakati mwingine tutakuwa nanyi hapa ndani ya studio. Daktari ngane ya moyoka ama ngana mayi kire togenda sama ngana mayi obo sembi wa uchuso moibuli bono mambia tuliko nda bitu binda obo sembi bwao asingi to akona mange group nere ya moto takwanera obo sembi ngani chiro obo sembi uchuso moibuli sincha ngana mayi kire ndo chomo radio kire ga sembi stand by ntobise kubona lishikuri burali tigatola tabana nyagitali amangana to akona la ne summary ama kama netu wale ngebe na no corrupt unambwango so uisa kwa dispensary and then here within Nyamira County, within Kisii County and isko ya Kisii County na Nyamira aba sembi bole chi dispensary chance ipi usinye gitali chance ipi cha serikali tiga batu ira bana nyagitali nalitaranyoro basembi basobwagale. Asante sana. Thank you very much. Hakuna Daktari Mose Nyangaresi ndugu Alhaji Hussein na kategeste Walter Osumo batu ira mangana baya kwa niaba ya CRS Catholic Relief Service mwicho moteli jide sa isato na mangana baya nere Innocent Makori nkuru kwa Geoffrey Sarigo tosukatu chale amurobu nogende gwetwani yagete. Edwani ya bugire
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzitosomya bamura baje kuya mandege uzitosomya bamura baje kuya mandege. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwari